Birinci mayıl tuğanlar, börülür. Abdullah Bek koçanın eteğindeki balası tanıştık. Жаңы трактор ойлап тапты, мынандай мини трактор. Форд birinci майда ат қойып атабыз. Қанша аттың күші бар жаңағы? 7,5. 7,5 аттың күші бар. Кеше уже қостелеп, бүгін мала тартып жүреді. Oda qarasa birinci maydanдағы injinler çıkmadı. Qarapayım injinler, atayım bilip alan emas. Buna traktörün jalpı görünüşü şöyle. O tavarkanlar javuşup жүреді.